Govarati o tajanstvenoj kupovini, tko su to tajni kupci, što oni uopće rade i o tome da je danas konferencija, zapravo 11. Mystery Shopping Day. Govorit će nam naše gošće u studiju. Dobro jutro gospođi Sanji Gomuzak, direktorici Agencije za Mystery Shopping ili tajanstveno kupovanje i psihologini Tanji Pureta. Dobro jutro, dobro nam došli. Pa Sanja, što je to evo za one koji ne znaju Mystery Shopping i tko su tajni kupci, što oni rade? Pa Mystery Shopping je jedna metoda sve popularnija koja u stvari pomaže u poslovanju, odnosno u unapređenju samog poslovanja. Dakle, ono što tajni kupci rade je da snimaju stanje kvalitete usluge na prodajnom mjestu. I na taj način u stvari daje poduzeću informaciju kako se realizira sama ta prodaja i procesi u trgovini, ajmo reći. I tako oni mogu biti bolji. Znači, jedino ako znaju šta ne valja i šta treba unapređivati, mogu biti bolji. Tanja, vi ste psihologinja. Koja je uloga psihologa i psihologije u ovom mystery shoppingu, odnosno tajanstvenoj kupnji? Dakle, naša uloga je više vezana za onaj dio poslije. Kada se naši prodavači, odnosno turistički djelatnici, suoče sa tim rezultatima, s time dakle, koliko su dobri i što treba promijeniti. Vi im pomažete da ne padnu u depresiju. I to zbog toga što se neki iskreno začude u smislu pa ja sam mislio da sam dobar ili mislila da to tako treba. Tako da olakšamo im suočavanje s time da nije važno ono što mi mislimo nego ono što naši kupci misle. I ujedno ono što je jako važno znati, dakle to nije talent s kojim se rađamo. Sve te vještine, dobre usluge se mogu naučiti, a psiholozi imaju uistinu odlična znanja o tome kako da se ta znanja usvoje na još bolji način. Sanja, što će danas biti na ovoj 11. konferenciji? Predstavit ćete rezultate nekakvih istraživanja, možda radionice, kako biti bolji? Pa tako je, s obzirom da mi smo sad evo 12 godina na tržištu i isključivo se bavimo time, dakle to nam je ono prva specijalnost i jedina. Nekako pokušavamo kroz tu konferenciju koja je svake godine jednom dati što više informacije i znanja o tome kako biti bolje u kvaliteti usluge. S obzirom na to da je to jedino čime se bavimo i to radimo najbolje, onda moramo to nekako podijeliti. Imamo osjećaj da moramo to podijeliti sa drugima. Tako da će danas tamo biti tvrtke koje to već koriste, da podijele svoja znanja i iskustva sa drugima. Biće odlične radionice, evo i Tanja je naravno tamo s nama. Razna događanja, još dosta interaktivan sadržaj, tako da bi ljudi što bolje upili ta znanja kako bi dobar u kvaliteti usluge. Danas ćete premijerno predstaviti rezultate prošlogodišnjeg istraživanja. Mystery shopping, zapravo nije to mystery shopping, nego mystery guest, tajni gosti, dakle rezultati u hrvatskom turizmu. Možemo li nešto ovako ekskluzivno saznati prije nego ih javno predstavite ili... Možemo malo šapnuti neke rezultate. Mi svake godine radimo istraživanje mjerenja kvalitete usluge na Jadranu, tako da tu ćemo sad premijerno prezentirati rezultate od prošle godine. Ono što istraživanje pokazuje za razliku od prošle godine da smo recimo savladali ovaj dio pozdrava na dolasku i na odlasku, koji je sad nekakvih 80 i nešto posto, a bio je obično oko 65-70. Najobičniji pozdrav na dolasku i odlasku. Pa da, evo, pa upravo to mi pokušavamo nekako god zvuči banalno, još uvijek to izostaje, u dosta često slučajeva. Ono što je još uvijek nama velika boljka, to je onaj osmijeh. A mi stalno pričamo osmijeh otvara sva vrata, to je osnova i tako dalje. A on se onda desi u 60% slučajeva. Dakle, nešto malo više od pola naših turističkih djelatnika se osmijehne gostu. I slično je sa zahvalom. Znači, da jednostavno ljudima zahvalimo što su došli kod nas. Isto nekakvih 65%, što je u stvari dosta slabo. Čini mi se premalo. Pa Tanja, bili pružatelji usluga bili bolji kad bi znali da ih promatra tajni kupac? Sasvim sigurno bi i to se i događa. Međutim, ono što mi trebamo i želimo osvijestiti je da je puno važnije da ostave dobar dojam kod krajnjeg korisnika kojim ostavlja novac, jer to je puno važniji tajni kupac nego onaj koji će ih procijeniti. Tajni kupac je zapravo prijatelj, jer pokušava vidjeti što se to može poboljšati da bi oni koji stvarno trebaju doći i dati novac na pravi način onda uistinu došli i vratili se zadovoljni uvijek više godina za redom, jer je to zapravo cilj.
Vi dakle educirate pružatelje usluga kako da budu bolji, ali da li tajnim kupcima, tajnim gostima kada odlaze na zadatak, kada odlaze dakle istražiti tržište, da li im dajete naputke, budite nervozni, zahtijevajte maksimalno moguće, nastojite iznervirati onoga koji vas ugosti ili prodavača, kakve oni pak naputke imaju? Ne, ni slučajno oni ne bi smjeli provocirati. Mislim, bilo kog da idemo provocirati, i vas i mene, ne bude rezultat baš ovoga dobar. Tako da oni se u stvari trebaju utopiti u masi i ponašati kao jedan regularan, normalan, običan, prosječan gost i ne biti nikakav težak, zahtjevan i tako dalje. No, međutim, on postavlja određeno pitanje, interes za nekakvu ponudu, ili za nekakav sadržaj, recimo meni. Sad je tu u stvari, recimo konkretno u turizmu, ugostitelju, da on stvarno prezentira to na najbolji mogući način, a najčešće se desi, joj pa evo pogledajte si tu pa budete se odlučili, jel? Da, očito još imamo puno za učiti, makar se hvalimo da smo uspješna turistička zemlja. A i hvale nas kao mediteranci, odnosno ljudi koji su uglavnom dole uz more, da smo, stranci kažu da smo topli, da smo druželjubivi, međutim još možemo poraditi na tome. Upravo tako. Dakle, u neformalnim odnosima mi smo druželjubivi, jer imamo osjećaj da onda dajemo nešto neformalno od sebe. Međutim, u formalnima neki dapače misle da je najvažnije spojiti gosta sa morem, sa suncem, sa dobro ohlađenim vinom, a da sebe isključe iz te priče. Međutim, to nije moguće jer ono što stvarno čini dobru uslugu je upravo čovjek sa svojim osmijehom, sa svojim pristupom, s time da svojom cijelom komunikacijom kaže gostu i kupcu važni ste nam, imamo priču za vas, dođite nam opet. Pa imali smo slogan čovjek je ključ uspjeha u turizmu. Isto tako i u trgovini i svugdje gdje se pružaju usluge. Tanja, evo ovih 12 godina, ali ipak možemo reći da neke stvari su se poboljšale, je li tako? Ma jesu, definitivno se vidi napredak jer mi kad smo krenuli, otkad vi pratite to je bilo uglavnom gdje god smo i pokušavali nešto napraviti, je uglavnom bio komentar, to su nekakve čudne, to su ovi mladi se smislili nekakvih čudnih metoda i tako dalje. No, međutim, sad je puno drugačija slika i sad na nivou, recimo, turističke zajednice imate organizirano za jednu cijelu destinaciju projekt tajnog gosta, tako da je to sad već nešto puno ozbiljnije. Dobro, danas ćemo dakle saznati i detaljnije rezultate prošlogodišnjeg istraživanja. Možda to budu dobre smjernice za ovu turističku sezonu.